Eji niyo mbere yitwashanga beji abazire n'abashomesa barimo bwa nyuma y'abeje kumaraho ibibuzo bya senior ya kana ebishohozi bwe nyuma abazi cyatureta cyane kindi no kujaguza turasimba ruhanga watu basisize ya abana bitu bahike kandi bakahikira kimwe ya kana umwako guhire abana bona iganana na mwenda babuzibwe bona bari mu resort 1 batandika je museniya yo kubanza kubanga ubwo n'umuntu wakabiti kuresa niyo karicuramo so tubetuye n'amasiko menshi kugira ngo bazakoraje kubanga batukabiye museniya yo kubanza kandi abantu bakora tarabare bakuru babo abe bakoze niyo karicuramo so twimwe karicuramo twitwaje manyiri twuma ko bakubuze buzo konka barasti yabo naho twantkorese umwaka go kubanza takuma ko kusetinga yo buzo takumanyaki konka twamanyire twuma ko bakubuze buzo twuma yice bakwana benda twakora approaches zona twabarabiramo twaba discussingira twaravisinga nabo twara prepsi twaba discussingira abana bayindira bakoze rije kurungi munongo rurasemeriro muno kale tukozire bitu aichikire twetalikale bufukabo kuba tukata embabaza mukama zonkazo zikazi tukwatire mu kusoma ibitabo byaitu abeje basimire mukama ubashikise bibuzo nisima rahanga munonga abo kureba ngo twije tushikire nije mpishire ezo timana ganje tikubasa kwanje tukunda kwanje oyihireho nemba bazarahanga. I thank God because we have made up to this stage and nisimana bashawaita batusomesa because they have been consistent with us no matter the situation and ndio nisimana bashawaita kutabia umuganda bazire no bashabwo kurekeraho muze gwo kwahura amashomero omukushomesa abana babo ebi bigambirwa hakusima kwa beje hari St Paul Magondo Church of Uganda Burunga district ya Kazo umwana neshaka umwembezo w'abantu yabo wa government yabo kanisa umwana nazakoba yona umurwe weweka neshaka kwendera neka yagizireka yabo eji abazire n'umushaka ekikushemeye kwa mwetegereza oreke kubori yabo ukagesinga umurimo ukagesingira umwana ukwarananje ukagita ogwiziro first grade nuwarukisha kwa MP kandi ogwiziro grade ya kabiri ogota apana okushoma cyakashikaje ni kimwe kokana no mugashone kindi nisima abana bahita bicyamushanjura mu mwaka gwa 2025 abatari kumanya icweke ni kimuha bicweka biri kutura nko mu cyaro abana bayitunu batembura ingendo ndayingwa kilometero 5 mukaga nibaje ishomero batayine nkayito mbigere ubundi batayine ntanda ubundi batayine cyo kurya ubundi batayine cyo kunywa kunka bafayo munonga amashanyarazi aha no kwata kuna indeo statistics ziyanga hakahali sawa na chenana paro chenana na kumwe kashana na chenana na bashatu abayandikise kore buzu biha ahari yaba bana 15 na musha 5 twarakoze bibuzu konkitwa abana bitwa nawe rubona bakakore buzu abazire borekero kushemererwa habwo kujunwa okwerira abana babo okubabo buryo amenda bishema manya kureke tutandije gushaka anga abumwe rero wanje katandikana turi bantu besente turi abantu batari besente kuko tumusirize munonga kureba asente twose mukono yitu nanguranga n'wabatire mu mwana nako konka tugo wa muhiro mutwe kubanza wakumusiriza aranga yaturwanira namoyo nisima aranga bumushtu wanje Gasha kwa Anthony Twine na Ben Muhozi.